Ako volite šetnje plažom, duge razgovore uz zalazak sunca, Ovo more pladi tam! romantične komedije i obične životne priče, onda ovo nije film za vas. 112 Split, izvolite. Bili smo na fešti od Poma i onda su se svi pretvorili u zombije. Ne napadaju nas zombi, nego naš domaći svijet. Mi ćemo dobiti jedno misto ljubavi gdje će dolaziti dica iz cijele Hrvatske, baviti se športom, vjeronaukom, zdravim tilom. A možda je ovo ipak film baš za vas.